Rijangen item majjere mo janga hande no ani. Fari jangen item majjere mo janga hande no ani. Toroden Allah yo fewnu en elawol bembe onemini. الحمد لله الذي خص شهر رمضان بفضائل من الخيرات والبركات والرحمات والغفران والإتق من النيران وزين خواتيم لياليه بمسك الليالي وخيرها عند رب العالمين ليلة القدر والشرف والعظمة والصلاة والسلام على خير من صام رمضان وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الصائمون، أيتها الصائمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإنه أيها المسلمون قد أقبلت العشر الأواخر من رمضان التي هي محل تحري ليلة القدر، وقد فضل الله تلك الليلة على سائر الليالي بخصائص وفضائل عظيمة. فمنها أولا فضائل ليلة القدر. أولا أن الله أنزل القرآن الكريم في ليلة القدر. ثانيا أن ليلة القدر ليلة مباركة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ثالثا أن ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال الله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. رابعا أنها ليلة تنزل فيها الملائكة، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. خامسا أن فيها تكتب الملائكة الأقدار الحولية، لقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. سادسا أنها ليلة سلام، قال الله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. سابعا أنه ليلة عبادة ومغفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. ثامنا أنها ليلة الدعاء، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مسيب جلب تدبه إن يتي الله تبارك وتعالى هانا دو يتده إذا يتمو جابين دو دواجي من هاتوني اندودو ليورو o tawni en fuɗɗode nden o tawni en hakkunde en naatani kadi jemmaji 10 sakkitoro ɗin e nduɗo lewru. hiɗen juula torano jam e kisal yo wonu e dow nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ɓurɗo moƴƴude e kala hooruɓe ɓen dari wurniti jemma laylatul qadr imanan wa ihtisaba sallllahu alayhi wa sallam.
kono yo musidɓe julɓe miɗo wasiyo hoore am wasiyo on kulol allahu tabaraka wa taala e tinnagol naftora ko heddi kon e nduɗo lewru toroɗen yo allah subahana taala jaɓan en ko feƴƴi kon o newnana en ko heddi kon o yafana en palje men ɗen hara e hino ni balɗe sappo sakkitore ɗen jemmaji sappo sakkitore ɗin ka suumaye ɗi ari o jemma hanki koye majji woni ko tawa hiɗen ɗaɓɓita hen jemma laylatul qadre mo allahu tabaraka wa taala ɓurni e dow jemmaji ɗin fof haray ko wonta unwan khutba men on ka masjidul huda ɗo ko fadl al ashr al akhir min ramadan e fadl laylatul qadre ɓure ɗeɗo balɗe sappo sakkitore ko honnu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗayno e ɗeɗo ko honnun e tinnareji ɓe waɗayno e ɗeɗo ko honnun enen kadi hanude jembude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e waɗugol e ɗeɗo balɗe haray ko atti kon aren ka suudu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yehen ka nene men aicha ɓe yewta en fiimo ɓe andi fiimum woni rasulullah sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi kana rasulullah sa sallam yajtahidu fi l ashri l awahiru ma la yajtahidu fi gayri nelaɗo laatinoge hiɓe tinnotono e ɗi jemmaji sappo sakkitoro ka suumaye ɗo koɓe tinnotanogo e ko wona majji ɓe yilti kadi ɓe wi nelaɗo laatinoge si jemmaji sappo sakkitore ɗin naatino ɓe immotono ɓe immina ɓeygure maɓɓe nden ɓe wurnita jemmaji ɗin ɓe haɓɓito ɓe dadito shadda shammar ko kinaya an tarkil ahal wal jima no jomiraɓe gande ɓe wiiri noon ɓe haɓɓito ɓe dadito na dufol ngol on tigi wiigol nelal wi shammara wa haɓɓitoɗa kaalan walla duhol ngol ha ko bimana ɓe acca e rewɓe ɓen ɓe acca galle ɗen ɓe yaha ka juulirde ɓe ufino ɓe wurnita jemmaji ɗin e ñalormaji ɗin fi ɗaɓɓutugol oɗo jemma laylatul qadre ɓe wi kadi wondema nela sa sallam kana yahlitu l 20 bi salatin wa nawm wa ida dakhala al ashr ay al akhir ahya laylahu wa ayqadha ahlahu wa shadda wa shammar aw kama qalat yani radiyallahu ta'ala anha ɓe wi noogay arane ɗen nelaɗo jillidirayno ɗanagol seeɗa e juulugol kono si sappo sakkitoro on naati ɓe finayno ɓe immina ɓeygure maɓɓe nden ɓe daro ɓe wurnita jemma on ɓe haɓɓito ɓe dadito no gasa faamen e o hadis ɗo wondema nelaɗo juulayno jemma on fop kamɓe tigi nene men aicha ɓe wi ɓe andaka nelaɗo dari jemma juuli gila ka o fuɗɗi ɗon ha ka o landi jomiraɓe gande ɓe gonno ɓe moɓidiri ɗiɗo hadisaji wurnutugol jemma on wona juulugol ngol tun janngugol alquran no tawat par ce que no wawi woɓɓe wi ha minen ndey koyɗe ɗen no muusa ɓawo ngol no muusa mi wawata darade ko juuti eyyi na ɗum ɗon tun woni wurnutugoɗo jemma kana yuhyi bi salatin wa qira'ati qur'anin wa zicrin wa du'a wa tajhiz lissuhur kullu hadha min ihya illayl janngugol alquran koye wurnutugol jemma on jeeya waɗugol du'a koye wurnutugol jemma on jeeya ittugol sadaka koye wurnutugol jemma on jeeya jantagol inde allahu tabaraka wa taala koye wurnutugol oɗo jemma woni ko jeeya e juulugol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗa kadi naafilo ɗum ɗo fof koye e heɓiranagol ko wiyete kon sullare ɗum ɗo fof ɓay ko ñentingol sunna nelaɗo sallallah alih wa sallam e jantagol inde allah subhanallah astahfirullah la ilaha illallah allahu akbar
e waɗugol duwa tentini allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni no ɓe jannirno ɗum nene men Aisha. Idan hebbin ko watta duwa no gasa sonnajo kadi o wiya ustaz min mi laaɓa miɗo falano wurnutude ɗiɗo jemmaji miɗo falno yahude ka juulirde ko honno mi waɗata min kadi ha mi heɓa an kadi ko haɗaɗa ko juulugol ngol tum ko hedditi ko janta ɗo kon fo ɗa wawi wadde soodugol kaspa o adda ka juulirde nafoɓɓen ko ɓe naafira ne jeeya e wurnutugol jemma o siko ndiyam on tigi wulni ko ɓe wawata yarude ɓe wallitora walla sukkar ka juulirde ɗum noon kadi ne jeeya e wurnutugol oɗo jemma samnan ne jeeya e ko wallitoto ittugol sadaka janto inde Allah heɗito alqur'anul karim janga haysi memani heɗito waaju heɗito ko alqur'ana on jangete kon ɗum ɗo kadi koye dewe ko rewgol Allahu tabaraka wa ta'ala. haray ɗiɗo jemmaji no jeeya e kodi hertori no jeeya e mum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no tinnotono e majji ko ɓe tinnotano ko e ko wona majji no jeeya e ko ɗiɗo hertori waɗugol itikaf ufinagol ka juulirde acca galle ɗen acca ɓeygure nden gila hanki ara wontira ka juulirde tawa ko ton walata ko ton ñallata acca business acca kala programme ji aduna accitanoɗa dewal Allahu tabaraka wa taala ka juulirde a yaldata ɗon si wona ñande iidi on juula ko ɗum waɗi ufinagol ngol ɓay tun juma naatay ton e nder balɗe sappo ɗen haray koya ufino e juulirde ka juma juulete na ya yaltu ɗon yaha juuloya juma nokkugo walla wigol mi yalta mi fonta koyde seeɗa mi ara ɗum ala ton nder juulirde wonata e ko nandata sifa mum no anda inchallah waajuji ɗin ko ton ɓurete yaññede ɗo ko hutba en raɓɓindinay tun haray nela sa sallam no waɗayno ɗum ɓe waddi ɗum kadi e sonnaɓe maɓɓe ɓe nene men Aisha e nene men Hafsa e nene men Zeynab ha ɓe waɗana tentu hoy ni ka nder juulirde ha nelaɗo ɓa yii koye ɗuuɗi ɓe wi al birra aradna bi hasa ene ɓe ko dewal Allah e diggangol Allah woni ko ɓe faandi walla nawligu naati nder ton nene Aisha newnanama nene men Hafsa kadi tori ɓe newnanama nene men Zeynab bintu Jahsh tori ɓe newnana tawi nawligu falama nadde ɗon nelaɗo wiya ɓe ittugoy nelaɗo sa sallam ɓe ufinike balɗe sappo arane ɗen ɗaɓɓutugol jemma laylatul qadre ɓe wiya ko yeeso ɓe ufini sappo hakkundeje ɗen ɓe ara Allah nuli malaika e maɓɓe wi ko jemma mo wonɗa e ɗaɓɓutude on kaka jemmaji sappo sakkitoro woni nelaɗo maki kala ɗaɓɓitowo oɗo jemma yo masala ya kala ufinotoɗo fi ɗaɓɓutugol oɗo jemma yo ufino ka balɗe sappo sakkitore ka suumay nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ufinike ha ɓe faati hitande nde ɓe feƴƴini e munden ɓe ufini balɗe noogay ina jeeya e golleji ko waɗete fewndo ɗo ni wattagol cuñci laaɓuɗi labaɗi salafu sali woɓɓe maɓɓe ɓe cuɗantono ɗiɗo jemmaji jemma fof jemma ɓe cuɗano ɗum ɓe waɗa parfum ɓe waɗa cuuray ɓe tinno e rewgol Allahu tabaraka wa taala e ɗiɗo jemmaji ina jeeyano e kadi ko Allah hertinani ɗiɗo jemmaji ko wona e wañede kon e lewru korka ndum fof ko oɗo jemma o jemma ɗo koye ɗiɗo jemmaji sappo sakkitoro woni ko woni imo jogii ɓural nelaɗo ma kala dariɗo wurniti jemma laylatul qadre tawa ko gonɗingol Allah waɗirɗa ɗum e tañƴinagol baraji ka Allah yafantomo bakkatu ko wannoɗa aɗo o jemma ɗo arda haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓure laylatul qadre yonino tun alqur'ana on koye o jemma ɗo woni ko jippina te kadi jemma on ko jemma barkinaɗo jemma on himo ɓuri lebbi wuluure ɗi annanɗa hoore maɗa rewde Allah tawa on jemma ala e majji ɗum ko duuɓi 80 e ko fawi musidɓe julɓe ko nema mo Allah subhanahu wa ta'ala neminiri ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe heɓuno suno tawde mofte maɓɓe ɗen ko enen ɓuri raɓɓuɗude duuɓi mofteji yawtunoɗi
wonnayno heɓuɗo duuɓi wuluure duuɓi guluuji ɗiɗi duuɓi wuluure e ko fayi annabi nuh alayhi salam noddandu makko ɗum tun ko alfa sanatin illa 50 aman duuɓi wuluure manko ɗum duuɓi 50 ko ɗum annabi nuh noddani allah sa tegi ɗon duuɓi ɗin anndi wuluure nden faway ndelan noon maaki mofte maɓɓe ɗen amaru ummati ma bayna 60 wa 70 hakkunde 60 e 50 wa qalilum man yatajawaz zalik no fanɗi feƴƴowo ɗon kono allah barkini e mofte ɗen allah barkini e waktuji ɗin o okki en ndu lewru kayru woni koho lebbi ɗin fof o okki en o jemma mo anndanɗa hoorema sa rewi allah wurnitimo allahu tabaraka wa taala okkama baraji rewɗo allah duuɓi 80 ko fayi mawɓe buyno ɗo ko honde ɓe fuɗɗi horude ko honde ɓe fuɗɗi wadde laylatu yo allah taw har allah jaɓi e sukaɓeɓen fof emin wonɗo e wolden fof yo allah jaɓan en ɗon anndi kon ɗum hatta allah andina en ɗum jaɓama kala emen enen ɗo gila min wonɗo e wolde si message ari ɗo gara ka mo min komi yafanaɗo mi leddatake no gasa e janggon tigi hoorata ko ɗum waɗi allah suuɗay piiji ɗin wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al yaqin rew allahu tabaraka wa taala ha mayde ara tawama fulɓe fuuta wi wata gooto kontu ko juuli o maya ko ɗum waɗi sowno kala ɗe tinno o jemma ɗo kadi ko taki allah puusimo nabi mo ka lannode bani adama fof simo fuɗɗade golle ka fuɗɗode aray mo softi kono no yarata noon ngaamelo e ronkere aray ɗon anndi koy wano hankini ka qiyamul layl juulirde nden heew acce ha heɓa balɗe 5 ɗuytoto balɗe 10 arane ɗen naafiloji ɗin juulirɗen no heewi ka wino 10 no ɗuytade ñande o ɓeydota ko ɗuytoto ko ɗum way si allah subahana taala ƴetti ko wona e ɗaɓɓede kon o waɗi ɗum ka sakkitode yen heyɗintin waɗen refresh heyɗintinen anniyeji ɗin e tinnareji ɗin e ɗaɓɓutugol oɗo jemma nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki nduɗo lewru ari e mon jemma no hen ɓurɗo moƴƴude lebbi wulure haɗaɗo moƴƴere ko woni e makko o wara o haɗama ala haɗeteɗo moƴƴere ko woni e jemma laylatul qadre si wona haɗaɗo moƴƴere yo allah hokkoren baraji ko woni o jemma o danda en haɗede moƴƴere ko woni o jemma tawede tun suumaye ronka yafanede koye malkisede woni ko jeeya hadis on ɗen andimo nela sa sallam ɓe ƴawayno ka mimbar ɓe wi amin amin laabi tati sahaba ɓe landiɓe ɓe wi amin ara noon kala mo allah tawni suumaye o welsidi handu maayi o ronki heɓude ko allah yaforamo yo allah woɗɗintinmo yurmede allah ni muhammad wi amin nelaɗo wi amin mo yaafaka e suumaye ko huɗaɗo ko on mbo huɗimo ko jibril alayhi salam ko on mbo ammini ko nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ko on mbo tora ko allah yo allah dandu en wasude yafanede e nduɗo lewru kon tigi noon waɗata kadi ha ronke yafanede siɗa horude ɗa juulude ɗa jangude ɗa waɗude moƴƴereji ɗin allah subahana taala ko jooma yurmede o yeɓata golle tinniɗo reymo kanko allahu taba yo allah jaɓan en malayka no jippo e oɗo jemma koɓe jipporta ko kisal yurmede yaafuyeji yarluyeji ko allah hoddirta kon e hitande nden kadi koye oɗo jemma woni ko hoddirte fof ko jemma kadi kisal ko jemma rewgol allah e jemma yaafuye e jemma duwa tentini noon allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allah ka yaafotoɗo hiɗa yiɗi yaafagol mi torke man allah yaafola o duwa himo raɓɓiɗi kono ala ko acci hiɗa juulude hiɗa jangude ɗa rewde allah on ɗum fa allah yo allah yaafon allah yaafota ko mo sunnama so yaafigema kaka aljanna fewɗa yo allah yaafoy oɗo duwa nande wotere o waɗete hebbinmo e jemmaji ɗi allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. خطبتنا الثانية تدور حول تحديد ليلة القدر. خطبة الإمام كهوندي جمع جدين تيجي وني ليلة القدر. أيكو بوي أستاذ ولا نيمن دوم من والو هاندي نياندي من إمو من جولا من جنگ هاويتا كو هدتي كون كدي من والو أو هدتي موجا دو نامين وني حالو دي ميمي فيلي دو دوم laylatul qadr nelaɗo sallallahu alaihi wasallam meeɗa wiwde ko jemma kaari jo ɓe dottimo ɗum ala mi janngay hadisaji seeɗa yer ko waktu on okki nelaɗo maki taharraw laylatal qadri fil witri min al ashri al awakhir min ramadan ɗaɓɓite on anndi ko won ɗaɓɓutugol ko hunde nde a andaka woni o yii o mobile an ɗo si tawi ko ɗo mi waɗimo ayni addu mobile ma mi naɓay tun jungo ngo kono si mi yejjiti kam mi waɗimo mi mbaɓɓay ɗo mi mbaɓɓa ɗo mi mbaɓɓa ɗo mi mbaɓɓa ley mi mbaɓɓa laylatul qadr ko ni ɗaɓɓitirte karaɓɓinɗingol summarize koko paytete wiƴƴite ɗaɓɓite kon mbo yamiri ɗum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray koye jemmaji honɗi ɓura tañƴinede kaka jemmaji sappo sakkitoro e nder ɗin jemmaji sappo sakkitoro koye honɗi kaka jemmaji fuujudi jemma nogay e goo o jemma hanki ibnu rajab ka lataiful ma'arif o ƴetti e ibnu hubayra o wi jemma aljuma si hawrodiri e jemmaji fuujudi ɗin ka jemmaji sappo sakkitoro ɓe wino jeeya e jemma ɓuraɗo tañinede laylatul qadr wona e mum bimana jemma aljuma ko juma nani ko alkamisa si nangue muti on jemma ɗon woni jemma aljuma wano hanki ko jemma juma moƴƴereji ɗiɗi hawtodiri hanki anduɓe wenga woodi ko ɓe waɗi hen yo allah jaɓu jemma aljuma ko tedduɗum rewgol allah hen no moƴƴi hawrodiri kadi ko jemmaji ɓuraɗi tañinede laylatul qadri no e mum bimana hikka si tawi laylatul qadri on ko jippina koye on ɗon allah wallu en ara en heeɓi en hawrodiri e mum walla si hawrodiri ka jemma nogay tati walla ka nogay joyi walla ka nogay e jeɗɗi walla ka nogay e jeenayi haray seede mum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɗaɓɓite o jemma ɗo si jeenayi heddike si jeɗɗi heddike si jowi heddike on ɗum ɓe waɗi si ɓe wolani hunde wotere iltamisuha fi tasiatin tabqa aw sabiatin tabqa aw khamisatin tabqa limaha lam yuayyin laylatan muayyana ko taki ɓe e dottaki ko fiita en waɗu ko wonde e wadde ɗo kon ni hadis goɗɗo goo ino ari wiya e nder ɗin balɗe sappo ɗon ka jemmaji fuujudi ko jeɗɗi sakkiti ɗin ɓura tañƴinede e nder ɗin jeɗɗi tañƴinaɗi kaka jemma nogay e jeɗɗi ɓura tañƴinede wiyaka ko ɗon woni de ko ubay ibn ka'ab radiallahu an kanko o huuɗi o wi wallahi miɗo andi jemma mo nelaɗo sallah sallam wi en ɗaɓɓuto on ko jemma nogay e jeɗɗi on kono nelaɗo haalal ɗum de ko qawlu sahabi kad yuwafiq wa kad la yuwafiq jannguɓe usul ɓen no andi nelaɗo wi ani jemma laylatul qadr ko jemma nogayji ko ubay ibn ka'ab woni ko huuɗi kanko kay noon haray o hawrodir haray ka raɓɓinɗingol laylatul qadr ino wooda ka balɗe sappo sakkitore laylatul qadr kaka jemmaji fuujuɗi woni laylatul qadr no ibnu hajar al askalani wiiri noon wondema o eggay allah no wawi mo addude hitande ka jemma nogay goo hitande goo ka jemma nogay tati hitande goo haray koyo on tigi ɗaɓɓutumo e jemmaji ɗin fof ko ɗum ɗon woni ko laaɓi kon sam naati wiigol mande mum on na e waktuji ɗin fof ɗum wawato yiyade wiigol bimbi mum aray ndiyan no saaƴa so wiiɗo fewndo ɗo ni nder Gambia ko ndiyan saaƴo jam fadata ɗen ɗo e hinna en e ɓaali laylatul qadr haray musidɓe
karaɓɓindingol no woodi ɓe wuruduna ɗen rowani naafuduɗen e maɓɓe ɓe tori sifa ko tori ɗen kon yo Allah tawnu ɓe lewru ndun Allah tawnani ɓe fewndo ɗo hiɓe ka nder leydi yo Allah hinno ɓe yaafo ko ɓe woni e yalade fewndo ɗo si ɓe wowlay ko yo Allah artirɓe o suumayeɗo hara ko leere gooto walla ñallal gootal walla jemma gooto ɓe rewa ɗum ɓe rewana Allahu tabaraka wa taala ɗum ɓeyde ka moƴƴereji maɓɓe ɓe walto kadi si a yahani mi yahal taw suumaye artoyeygoy kono tawaylan walla tawete hay gooto wawa ƴettude on garante wonno ñande woyɗen surrude haray koko ari tawma a torama wata welsido tentini ɗi jemmaji ɗo jemma nogaygo on ɗon o feƴƴi joni no heddi ɗi nayyi jemma nogay e tati jemma nogay e joyi jemma nogay e jeɗɗi jemma nogay e jeenayi tinnoɗen e ɗiɗo muradu moƴƴuru ko ɓuri noon laaɓude ko sappo on fof ɓay limore nden kadi luutodirte no ɓe wi no wawi wonde kadi ko asfa no ibn taymiya sinami fa yewtiri noon saabu lurrugol ka fuɗɗode lewru goɓɓe wi hande ko goo ɓe owe minen ko janngo woni goo ko ɗum waɗi ka raɓɓindingol sa ɗaɓɓitimo e sappoji ɗin fof ara a heeɓimo misal fewndo ɗo saabije no sakitede ka internet ko misal tun takribi laylatul qadir no wawi wa darnuɗo magasin ji sappo o uddita magasin goto waɗa ton kanŋe e kaalis e kala ko wiyete jawdi o soka ha o heewa magasin ji ɗi e jeenayi tawa fus ala ton kanko mo andi ka ɗum won ɗon o wowlanalima o ƴetta saabije sappo o jonnama o wiya piiji ɗiɗi mon ma e suɓinde ƴettuɗe ɗo saabije sappo udditira goto goto pellet a taway ton goto waɗorɗo ko waɗor ton kon ƴettu ko anje walla sina ɗum sa yiɗa tampude suɓoɗa saabiwal gotal sa yeeyi a udditi hawrodiri fa salamu nanon moƴƴa ko misal aqli waaqi ko ni laylatul qadr way si tawi noon a udditoyi tawina ɗon a memidata jeenayi jeɗe kono ɗum suɓoto ɗon ɓay ko hutba o wata jabade kono jooma haqqille fof koɗe sappo ɗen fof woni ko ƴettata awa kala ɗaɓɓutuɗo jemma laylatul qadr gila wiya nogay ha wiya janngo ko julde sikke o ala haray o hawrodiri wiyaka noon kadi ko ɓe araka juulirde goy sa wawata salligo juula haysi ko darɗe nayi toroɗa allahu tabaraka wa taala luñ ɗon wax si gattal gannaaw buñ sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ngenel fukki fan yu mu jeeyi ci biir weeru koor am na solo lu ñuy coow ci weeru koor yépp yàlla dafa am benn guddi bu nga xamante ne daf ko tànd mu seppi ko mu def ko ci weeru koor yàlla wàccee ci alquranul karim moo tax weeru koor mu nekk sang weer yi laylatul qadr guddi laylatul qadr mu nekk guddi yu nga xamante ne ñoo gën a baax ci at bi léegi luñ doon lambatu ak luñ doon wut yépp mu ngi nekk ci fukki fan yu mujjee yi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne képp ku nga xamante ne da nga taxawee guddi laylatul qadr te gëm yàlla moo tax nga taxawee ko ak yaakaar ne yàlla dina la fay yàlla daf lay jéggal say bàkkaar bu nga doon def balaa laylatul qadr di ñëw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne weeru koor ñëw na ci yéen am na guddi bu nga xamante ne mu ngi ci biiram guddi boobu moo gën junney weer nit ki fu mooy jaamu yàlla subhanahu wa taala fekk weer bi nekku ci loolu suñ ko doon lim dina dem 8 years ak ay weer ak yu ko tegu loolu ngay am kon yàlla nañ tombee guddi laylatul qadr am na solo Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si fukki fan yu mujjee yi dafa doon def itikaaf mooy bàyyi këram bàyyi njabootam ñëw nekk si jàkka ji di fa julli di naafila di jàng alquran di ñaan yàlla subhanahu wa taala di tudd yàlla subhanahu wa taala ba ñu ne suñu jullee iid mu door a dellu ci kër gi suñu yaay Aïcha mu ne Yonent bi dafa doon góorgóorlu si fukki fan yu mujjee yi lu mu nekkul woon di góorgóorlu si ñaari fukki yu njëkk yi ngir ut guddi laylatul qadr mbokk yi lan lañ war a ñaan si guddi bi lan lañ war a baril ñaan mooy ñaan bu gàtt bu nga xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko jàngaloon suñu yaay Aïcha mu ne yow Yonent bi su nekkee ne tombee naa ak guddi laylatul qadr lan laa si war a ñaan Yonent bi ne ko quuli allahumma yow yàlla
innaka yow afuwun kuy jéggale nga tuhibbul afwa te da nga bugg a jéggale faafu anni yow yàlla jéggal ma ñaan bu gàtt la waaye dafa méngoo lu bëri su la yàlla jéggalee moom foog naa suñu julli ak lu ñooy or ak lu ñooy sarax yëpp jéggal yàlla la ñooy ut kon nañu bari lu ñooy ñaan bi allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni mbokk jullit ñi guddi laylatul qadr mu ngi ci biir weeru koor guddi laylatul qadr mu ngi si fukki fan yu mujjee si guddi guddi laylatul qadr mu ngi si guddi yu tool yi lan la ñuy wax guddi yu tool mooy guddi ñaar fukk ak benn guddi ñaar fukk ak ñett guddi ñaar fukk ak juróom guddi ñaar fukk ak juróom ñaar guddi ñaar fukk ak juróom ñeent yonent bi saa sallam ne képp ku koy ut képp ku koy lambatu nang ko lambatoo ci yii kon lu may ñaan suma bopp di ko ñaan jullit ñi am na ñu fekkee woon daaw fekkee wuñu ren kon nañ góorgóorlu weer bi ku ñu xañ ay yiw yu nekk ci guddi bi kon dañ la xañ bépp yiw te ñun lu ñooy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu yiw bu fa nekk ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxul ne guddi nangam rek mooy guddi laylatul qadr dañ koy lambatu mooy ut mbir bu nga xamante ne xamuloo fan la nekk dañ koy lambatu soo ko lambatoo rek diñ ko daj waaye soo ko lambatuwul nga ne guddi 27 ngay xaar te yàlla indi na soo moytul at bi ci last night bi kon dafay fekk yow tardé nga yàlla nañ si yàlla musal kon nañ góorgóorlu ci naafila yonent bi sallam dafa doon yeew mu yeewu njabootam mu yeewu ay jabaram ñuy julli di ñaan yàlla subhanahu wa taala di ut guddi laylatul qadr guddi la bu nga xamante ne suñ ko waxoon ne mu ngi ci at bi yëpp jar naa lambatu suñ ko waxoon mu ngi ci weer bi yëpp jar naa lambatu waaye yàlla ku bëri yërmande la gis ngeen fan la ko def mooy ci fukki fan yu mujjee yi si fukki yu tool yi nañ góorgóorlu sa fas lu mu mun a daw da nga koy bàcci ngir mu yokk lu mu doon daw wax dëgg yàlla am na benn misaal bu ma wax fii foofu laay tëjee suma xutba bi mooy guddi laylatul qadr dafa mel ni ku am fukki magasin mu jël benn magasin bi mu feesal ko ay or ak xaalis ak dollar mu tëj yeneen juróom-ñeneent yi amul dara mu indil la fukki caabi mu ne la su la neexee jëlal fukki caabi nga ubbee benn one by one di nga fa fekk benn magasin mu ngi fees ay wurus ak xaalis ak lépp lu ñuy wax alal yow yaa ko moom te soo ubbi one by one ku ko def moo la jox caabi bi di nga fa fekk dara wala beneen option bi mu ne la su la neexee bugguloo sonn kon jëlal benn caabi rek nga tànt sans waaye nag soo ubbee tombewuloo fa dara duma la joxaat yeneen naayi nit borom xel lan lay def fukki yëpp ngay jël kon mbokk jullit ñi képp ku nga xamante ne ut nga guddi laylatul qadr si fukki guddi yëpp incha allah di nga ko tombee kon nañ góorgóorlu ñu ut guddi bi ak yàlla nañ ko tombee ñu bari lu ñooy ñaan ñu bari lu ñooy tudd yàlla subhanahu wa taala ñu bari lu ñooy jàng alquran ñu bari lu ñooy génnee sarax bépp yiw bu ñooy def dañ ko war a yokk ci weer bi kon lii lañ amoon lu ñooy ñambaas ngir ne xam nañ ne am na ñu fii juma marché la am na ñu fi nekk ñu nga xamante ne dégguñu pël te ñoom tamit am nañ àq ci lu ñooy si lu ñooy wax nii dinañ leen bàyyi xel incha allah si suñu xutba yeneen yi suñu laalee ci pël rek ñu laalal leen ci làkk yu nga xamante ne di ngeen ko dégg ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النيران في هذا الشهر الكريم اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبلهم في الشهداء اللهم رد المسلمين إلى الحق إلى الكتاب والسنة ردا جميلا
اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم انصر أهل غزة على اليهود الصهاينة الغاشمين الظالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم شتت شمل اليهود يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين على هؤلاء اليهود يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل دولة غامبيا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن يقومون ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحم. الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا تراصوا إن تسترسوا من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Rijangeng item majere mo janga hande no ani. Kori jangeng item majere mo janga hande no ani. Torodeng Allah yo fewnu eng elawol ɓemɓe o nemini. Rijangeng item majere mo janga hande no ani. Kori jangeng item majere mo janga hande no ani. Torodeng Allah yo fewnu eng elawol